Manang Biyada! Hello, gagayan na yung bagong oras yamin at timanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang. Naragsak ngayon kayo panagbubuyak kan panagdangdangag itagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan na pudno nagantintay drama ngem hello mampay kadama si Pesa dito sa ni Isidro Quezon, Charlie Kakal, Ken Rosalen Bondok from Jesus Bondok. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma, dear manang biyanang. Nakaasawa kiti na dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Mande, ingka man kita ang Diyos nga agturong dito, tawan man mat danuman. Napugsat sa. Maluman, baunan nakpailaang. Inton adda mga asing kanya kajawaig. Nagado nga amom, ingka kit din. Sambutam tanalawag pailaang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta. Awan dagita. Takrot mula ang dayta. Itay bigat pailang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka matagunay. Naturog mat ti nararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapana. Welcome to Jenna Almoite Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hustida numita na uksot sa manin tata. Apay, ni Mandingan. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumaгаsak man ijay balayaw. Tadaman damagag. Mapan kailat tan tata, danunan yun ijay balay. Di pwede pulutan ta, tata. Na, Ayang ko pa nasakit ti bagbagi na kunana. Ngamayat meten ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Nay, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom Diyos? Nasakit ti bagbagim kunam. Ngamayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapag istoryaan lang, balasang ko. May sa abote payla ita, ngamadamdama, agbalin tumanin awalo daytan. Ay saan? May salaang. Ta, gawat ita. Awan may gatang ita ado nga arak. Sagay sapay lang. Wan mat ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Mangan taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabaynak mo tamang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda ka duwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang nga Rod, pasensya kan. Medyo nakainom to asawa man niya. Anyat masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang nga Rod, mabisi na kon. Naginom ka manin. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manin nga agriingan. Ang ulimag ka bakit? Agkararagak pa Sak mangan. Agtal na ka. Wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman ka rin ito at around. Ngayon nakipaunag ita agon daway. Dalosam ka de. Tapno nalinis nga ipaunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisaan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala. Mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Alma, bakit? Alma. Apay aya, mapanan titurog ko kay. Pampanunutag dyan danong. Awan sa amat danumdan. Inakitaan Diyos. Tamang ano napugsat. Inselpog itay malumun Ay, napan kaya? Bakit? Pasensya ka. Hindi ako mangamin nakapan. Napasubo ka lagi nga ron Maturog ka kitin. No kasta, at datanumtan. Bakit?
Adan ta insilpok ka nga ruden. Sigurado ka. Ang mga nun nauksot mo manan. Inakitaan. Ang mga nun nalukay ti pananggalot mo. Anya ting galot mo kay? Kat, lastiko Ah. Ano? Ang mga nun nalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasipngutan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan. Ang mga nun nalukay. Rabiin ko nakmat. Katadamot plus light. Inakitaan. Tamang ano awan pagdanon ta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga ruden? Di ka kadi makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatang kanti ulom? Sige nga Rod. Tayo nakaglabalangan. Naurnong manente murang tan. Inton bigatin at arabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabailak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon. Bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturog. Labak amin, amurang ta. Ne, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglaba nanang. Di manugang yun. Anya, ne, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inong tam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray dis oras ang tirabi eh. Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit a lalaki. Bagtit nga ibagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Wan ngam agpakalaing mga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat, ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay. Tanabartek idi kalman. Napuyatan ang naglaba. Tadimot agpaanawa. Mga nun, pangal dawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok. Bakit? Kasano? Na-hangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantada sa bauti masida ita. Taamok akas tati kayat mo no ma-hangover ka. Maganda nga Rod. Agkararag ka pa'y mo't Ah. Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Ape asak pa lang. Diyak mo. Diyak amo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga Rodan Alma. Ape ay apilitan na. Sikan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to ano awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramiden may. Kahit si kapay lang arut ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basit lat labaam gudwaam. Ay na, si kanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilyan. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga rin ti awag ni Buseng. Naandaman ng kontrata may. Awan pa'y may. Ubay dakbang nga rin tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga rin agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlaan nga rin tata. Taang siyawarak biit. Manday, inyalaan kan iti kanam dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umay mangan. Malamdaman to man, tata. Ay busin ta pa ito'y sata. Mangan ka pa'y, taray. Awan karagata chan mo. Arak karganan. Kababain pa'y kan. Tata. Nalang thank you. Wala. Mangan ka nga rudan. Sige. Nay,
Di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Tagtagari, tatang. Anak nga maturog. Karana ka. Aya. Ay, sorry. Sagpay ang mga anak. Masabaw nga kararag pa ngaw mo na. Pare, ay, stay tatay. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kada tayo Alang nga ron, parawan ka pa dito Agsubli ak numadamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ambyang! Ambyang! Mabit lang! Ha? Ni, si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Pabanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Nagapwa ki jay ili tanapana na kitsinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Isa pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo ambyang. Baklaya ko. Ay isa nun. Agawid ka kiding, tayong ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay balaya. Saanan? Ang mga no may batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpiyok mo Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga rod ang mga no matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman day. Mapagtog ta bayon ko. Ne, papanam kat kasangsangpot mo man di. Nagman ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka no't paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang dan Awang ngarod kwartak. Nagastos kaon. Isong ay naklay balsigan ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapanidyayan da nanang. Nalalala. Error mo amin ang malaban. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matunal ma. Kay imasan pala ti turog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden, anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atangdanan na kaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan, kastalatan na kanayonan. Tunggal adda pangibaunan daken ka, kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang nga ruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kuha na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang laraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit araken. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yo. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat. Iso nga igatangak man iti inuman na tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak amo Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin, awanon. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manun. Inton bigat manun Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti?
Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon. Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Hmm. Tarimaanam to pa jay lababoan niya. Uy, di talaga ya. Easy lang da kita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbas sa iti zero. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparem a Beltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray, intayo makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigar. Ang wala. Ang maglabang pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga raw, paray. Ne, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Uy, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam, Alma. Ang mga nuag sakit, no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timag na kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayon nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay, palubusam aya, no bilang lang. Una, no idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ije balay. Basta pagawidem mo't laang Kapag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inak man nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartak ka, Mandi. Alma. Abay, ano ti ba aramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas na gijay. Wan, nga malumsamot dun. Ang mga numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikakiti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma! Oh, Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang, yung kakitaan nila kay Mau. Natulig ka no bantay. Anya, kat, kumusta nga ni Mandi? Jak ang Mau, ngam kasla ko nata na pukaw na tipuot na. Ala, apa yan nga eh. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak namin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di sa ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalakpay nga ta. Wen, maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya akat nga rudan. Basol ko ti pan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Si kamat ngamin. Di kamat ngamin maibabaon no saan ka nabarta. Iso agon-gon dawayak ti mangibabaon kan kano kas di anak kainom ka. Kadyak matnamnamahan na kas di ti mapasama. Mala, bayamon na ita. Tabasol ko matlahan. Kat sorry mata. Nudad kat nasa duta. Ala, agpaimbag ka, Wan. Agagas ka, tapno agimbag ka. Agyaman bakit. Kat sorry mat. Bayam. Tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamang ano madisgrasya tumanen. Agyaman nak nga rudno kasta lakay. Pag nakmantado at tinapagtag mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kaya't amapukaw kay tibiyag ko.
Ay, tangkamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabaho. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman bakit? Ne, ang mga numakalipat ka di ka agin inom numalpas ti trabaho yo. Wen, bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay, agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbali ti asawa kat maragsakan na tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam ditan tinagpatingkan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello kagayam, kapadasan ni Kabsat Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa mampay da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, ken Sisa Kanuto. Kasi man ti kunani Kabsat Jose, dirman ng biyanang, siya tay lalaki a happy go lucky. Kan awan na rapaap na itibiyag. Ngam kit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti ka pamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas amasakbayam itiday niya alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wen ngam awan magtrabaho na. Kasano mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang itisidong na no kasta. Saan anatang kinti ulom, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga dinak kayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No dinak kayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan Jose. Apay nga kastalat ibagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable kang asawa ka na maa. Agsapol kay ti trabaho. No dinak kayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Jak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata-talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palin talatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matitianak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No dinak kayat ti amam ngagbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti naikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyan nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kayo lamasyan kanyak kaniti apo ko yumot. Awan madakkalan nga mana.
Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti day di alalaki, tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw, dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, ah? Kaanon to ba? Awan lat ang mukaon. Sa nabalay taubing kapay, kan napintas ka anak ko. Patsak nga dupay tagaram kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Sumar ka. Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang ando mailawan ta, Jose. Ay, katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken kuana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan ka data. Kasano nga ro jay anak mo ken kuana? Suportaram? Ah? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso nga awan mabalin ko. Anya? Iso amabukudan nak, Teria. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon, di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko, Teria. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalin ta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakulak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Eh, katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose. Nga maging kay taawam pailat permanente at trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teria, nanang. Kasano nga ro may kasar mo kaawam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot kaw. Isuntinted kaw. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgad a pagkadam. Sumapulak to ah. Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur-uray dita na pintas sa trabaho na lang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo? Uray jablesak ah. Ta ay ayatan nakmad janubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam tekayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am ammo yumot. Kat anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uwin, Lola.
Apay na uli magkahusay. Kasla na unag ti pampanunutang. Ay, problema kang ro dyan, Obiak. Tamasikog mutan, nanang. Anya, apay nga sinikugam ka awan pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun. Nga maging kay ta istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga bang ikasar maw. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindangay. No kaya't na di sudat ag gasto. So para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dan tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Diyak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manan itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang na kano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita, nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog kamat gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awan pa'y trabaho na. Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak ka nagayat ken kwa na. Ni masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rukmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasar first before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi ng trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwartakat? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awatag ah. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan. Takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ijay ili. Barang adda master kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Ah, patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito.
Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day, Jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No, interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang tikadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata, Nana. Ay, este, manang, lakayak mo't na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak, Nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, Nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya? Ay, aggurigor nga minjay putot na katipa check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amangtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, Nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, Nana. Urayak no niya tibagana. Manuayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga, Rod. At damot kit di kwartak. Ay ganwan gayam. Mga sawa ako ni Timabait, Nanang. Anya? Apay adaman na bulilikong mo ditan. Jak binulilikong, Nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Isuktakin ko iti grocery. Apag trabaho. Anya? O niya, ready kan, Carla. Yamamukan kin ni Nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawit sakit din. Tanonyat ko, Nana. Tulagan tayong tikasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang tikasarta. Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat kayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, Nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo ilagayam a babae. Ha? Apay ka din, Nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami single. Diyak kayat na ita babaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday baga. Ha? Uwan, Nanang. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni Nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya, Nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw na Ngamin, kabit day di tatang mo na ita babae. Niya. May palagi-palagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti na itoy. Diyak lang bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mangandak pa ide. Tanaglamang na iti na ita babae. Nanang. Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. Mala. Lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Na ipalagip tinapalabas. Di ka madanagan. Tasaan kami nga agnaad dito balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga isot asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Ang talawak no di mo sinahan.
Ang katang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sa baling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period. Pasensya ka ni tijar ni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siyak. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan no ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsina ta nga rod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo iti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kayat na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak, iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko, kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapnada pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama, ito gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa Lirio, sana pud no nagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang Dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita Kabarwan, San Juan, La Union. Das naman ti ko na ni Kabsat Lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat. Dua ababai kanag may saak alalaki. Ulila kami iti na iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balaymi. No may panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua akakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pay laang manang. Ha, nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha, aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni ti daga. Naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangko ti dita, manang. Awan mo't yung umay dito'y. Tadadag iti aso abantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day ta amuhon. Imahinasyon mo lang day ta, manang. Pasit siguron ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day ta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi day talotay manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyanam, mayating. Awan mo ilat mang tawid, na bakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daan nak ko apatawidak.
Good night. Kurang ti patawid ko. Katnoan niya ti adda a maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da ka bagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngambita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngamsaan pa a final data. Ha? Tiyamok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawat ikukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ko ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basit Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata anak yo. Tapno damot ipatawid yo kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ila ko na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na syakti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga oras yung ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamat gayam, liryo barok. Jakpay nangan, urayek amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluto iti si Dayo ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang saanan ante. Mala, taibalis ko biit liryo. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman barok nakasingsingput ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingput kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami ante. Mala, mabana ko nante. Mangan kayo ton. Wan liryo, agyaman manan. Nakasingsingput at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Niliryo ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga yakas ta. Syak tasyak ti inauna miya. Buridag ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Syak kumatika adwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kadwan iti tawidon. Syak tasyak ti inauna. Mala, tapno awan riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin Siyak ti kaadwan. Syak apaya si kangay. Husto daytan ko nakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ngam pag-apaan yun. Maturog kayo kitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Katno ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti day jay. Wen, ngamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Katawan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin tun matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Anyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamat taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak to pa'y nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne,
Apay ano idendin man nito'y mohon dito'y. Nagadayo mo ti ayan nan. Ije mo't abanda ti amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikatamki din. Saan mo't adito ti ayan da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi tagsasaor miya. Kasimot nan timaya ah. Gaputan na singpet kan sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpet ni ante? Kaasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Noan niya ti para kin ni tatang. Isulaang ah. Di tayo almanin ti saan tayo ako ko miya. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon di dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jack ilako. Kahit numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta Jack ilako kabagis. Iso apasensya kan. Talunak nga rodin. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insanta Apidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti i-priority manang. Takapsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay asino dito apidong aya. Dagana aya. Tabasapol pa'y lakasarita. Basta trabaho kon day jay manang. Sana balay. Tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat yo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pay balay nga aramidan mi. Ala, takamin kanimiya ti katulungan nyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kanimiya. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidenden iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatin ang idandan? Ni tatang samit. Paimantay sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kahit tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dag iti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa bali nga rod ti ugali dagijay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar da mat. Umdas la pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante. Ala, bay amon ah. Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas ang masakbayam, kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Ha? Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo tamabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayon. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan ante?
Narigat nga minti aga-apa yung tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon na sino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo. Jay inauna ti pilihan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo. Siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikanin nyo no nakapsot kayo. Saanan balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay ka makaambo kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak atan eh. Narigat, taga-apa yung tunawang kayo nantay. Iso na saya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan liryo, malimon barok, amang ano sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya, inton sa pulen na ka jay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay ah. Ay kat makaamo ka nga rod ah. No siya, kay kayat ko taad da kaduak. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kad kaduayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di idi kalmanen ah. Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga rod ti bagbagak ante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Adda nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. Una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko na. Wala nga rodan di. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di kastoy a panagarado ah. Naluknen ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day taakimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mong. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay ah. Unay mo dito anwangay. Ala ah. Agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Kailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tayntay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, dayto yan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anatay tatang. Huray siyak. Tiamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit tulog. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo lakta. Naganaw amakimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay,
Apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdandanagak pa yan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigatan akpay gagangas. Nutantuma. Diyakul baka trabaho na imbang manag. Anya, maala agkararag kalata akabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Diyakul baka trabaho. Kasarong ti talon ta. Diyakul masukay. Baybay am dagita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin anagama. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agagagom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata ako kwa. Ta saan ang nasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni daw. Pangaldawon Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, wano, Brenda. Aday takay manan. Eh, Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigatan ang agang. Sina, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong nyo. Payakas to'y di mapaspasamang kanyang. Dusak samot tanda ito. Sana kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang ronalusan niyo ako pa. Baday, tikas na. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya at kumala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rot manang. Makaikawa mat ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabas asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsut akon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Asakbay amatayak.
Kayat ko pa nga ibagakan ka, Lirio. Asi kanto timang tawid iti sani ko ang mapanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Isu asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat addakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wenno saan. Desisyon mo dayta, Lirio. Jak kahit abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Isa pagbibingayan tayo atallo day jay. Ah, Anya? Jak kahit nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso anoan niya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinadang. Agbibinningay. nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakanak iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Katita dan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga uray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.